Saying topic he Pathen Pathe Buna Ziakuna Kuki Namadinga Ipium Tem Titu Hung Hilla Kilomen Lam Kai invitation in Bodan he Kuki Te Hohi Nam Linta Nam Tupita Nam Lopita I Hivin Ilopina like Quite Hill Iki Head Lawohi Kuki Hevin Ipi Hill Hepu in here. Hichi head letting out to Patina kun ngaya him. Ihon lace who buchina ihol laisiwa to Patini or in a don the way in Patina so in Holawa and Wall Town at your involved Patini Imatalo Lu Ho. I in Mangsa and say dot on him. Patin Tangwan Han Gazing Zong Pakaya who him na Kahinena 2010 Zoakuna Patinin Bo in Hetsa in Kobo in I have sound Kahipo in Azil Gilzong Kahipuin, Resource Borzong Kahipuin, Pakai Pathincho Izakaya Ahizota, Amin Kahim Tangwan He. Ipizia Inamuhi, Kumhiti Chanhita, Tuni Kuchana Kiledo Tailoham Tihi, Kuisanahin, Tuni Hichi, Seu Hitin. Ipi Borva Hichakuna Zikiledo, Kiduham Tion Seuta. Vanuya hin minamlo sin tusimanayin pindor kundona nei chin pathinin kukite ong ena pi gine philosophy atutin igamu na thaidu philosophy hi I ho hil bin atam zo hi ipia ko na sa he do ding ham tele Kuki political philosophy a primary root cause to pindola mi upa gamlei sit Kivai po na identity. Hisi changli hi. In sunga mi upapenso go nga go ching. Hausa itu nuwa hele. Gama umzia hitabang zondan tradition so umdong hitina hi. Gami nei lo wala zondan ping thei lo hi. Zondan a ping ja chu kivai po na ping do hausa institution kiti hi tuni khu chana mang thei lo hi. British period, British of Waipu come on here to Gamle sit in a kitup chano is a land now, if we pakanga ipin pu zalen in a this is a land natu. To him home Kusahom heaven identity kitup masato Hankun in a canoe. Hanku, Kitungaina, Kilung Senna, Kitununa, Kikotuna, Kihepi to Napahi. Pathin to hill gospel to get to his can attack by him. Which is in a can from him. British periods of in if you can from identity. Can who he identity and get who be identity get mean if I had them recognize identity na Kukite identity more who may put eagle son now I kill the oil lie. His identity tell why he gamuna de Tisan longa galsa na kipana identity ikilam do oi dia so identity cheng la galsa na ko na kine do identity kiti hi leisi chunga alo pi pen kumzala songa la get British government to ikisa nu chu gami hu ji oi gami nei ji wai kisa pi oi ke ngap na ding kinyap na din nei lo ni ibole chu chi pan diu ha Gamine jiwa chu in sunga au pa pen gamanga chine hichu ipui pa go igo pathini ena pi momo go chu asin na loading min kichit na ne lo de ipui paten kumzale songa lege ahin hu tu la ya inam politician holoin mi pi do ning chu tho he hichu kapu na se Ipui pan kumchia atin zo tu la ya hoi lang le khai simuwa mi pi do mi no ki tholu na ding an chan chi nai zilo ham kati na pulpit ilowa ilha lal ke bang nam thu ithu tau hi ha lal pe kati so ku kite hi India government in tribal, their scheduled tribe modification order 1956 mga issue si
thing hang mi cho ki hinai hi zong le British government in independent Kuki country asim zo nunga hi Kuki hoi nam len ta hitai ti apun do cha ta chu bola tu ni kwa chu tribal de ki chu ha sim to tribal artificial tribal sit hi zo India government no ya i wa mo hi ibija ju ham igamu akila agu no chu igamu ala go na hai Kuki nam an do pan na 1941 zo ki ba tu ni ko chan ki khial nai lo mi chung chung man chau azal man chau tu aning ka sai lang ilung dong din sai dang ka te he thong te Kuki te chu koi man a chu ti nu si thei Kuki te ang ike nga idin pha loi tai ti hi athwa hu ki sei panai tai to ong ke to thwa hi ke ma mong chu mi him nu ka pun dong pathina phal koi ki chat khat ne thu sei ang phal koi gumta ama mina ki sunga thu sei ding hai ko ka ki ti ma la kan na jing hi thing ta ka sei koi ma chamai gat nam do Pathen ang sunga chu zo ne ka ki yim hu thei lo adi lo ki yim thei lo mur vu ma in ki skopi ki sa chu a ki share mang thei koi ni pakai su krista wa su chu he a chu Pathen in namasim ya nam nai to ting le ai ma de da la pakai de da na to ngai hi this is a Pathen in day tu lai bola ai mai ma de ya nam nai to I to mo mo on ko I pui pa go I ba sao za za bolo tun zong I dok sang ding pakai dam sang tin any Kuki tribe 1956 tribe modification order no recognize ki bo schedule tribe la khat any Kuki tribe le thado tribe hi dam sang po te di katip na nom pakai Pathen ro I dok sang ding mo I da ha ting mo le dam di ji I da ha le ki dam hi bo chu I o ma hi ti le khat le ti jo I de dan ki se ilungel ki se ilungel chu kinan na ji chu he ji su cham ni ki jo ha ki cham ti I ho pau khat thoi ki tu ma sa lo lai the po ki tiang hi thu bo het na sei de nga khoya ata chu Kuki hi yo si ki pum khat yo hi sa niao cha cha chu da la di chu I bui pi da la ku na bui pa bui de bui lo Pathen in ki su to na la ta Kuki ki ti te la Kuki mina historical and linguistic demarcation ki ti hi Kuki ten in ne Pathen e pi thusima ki mat na aki balong na o mga hizong le han la pawa ki mate te han la pawa akan kha lo chu thusima ka aman hi ki gom form this is historical and linguistic demarcation ki Kuki country ki ti chitawang hill Tripura Assam kumpi parts of Nagaland Manipur Mizoram chitawang hill Arakan na Sagang division Chain Hills Upper Chirwinsan hichi Kuki te ga me jo Kuki te mina politics I boba Manipur bo huma le phung politics salu hi jo di lo hu me Kuki mina record ki board jo map lo sim cha ta jo British ten map lo sim cha wa Cornell University a America Vanoi University lin mi maintain Hebrew University to Cornell University ki Cornell University ki pana map lo ki la do ai map lo sim pi cha ta jo me ya Kuki ho hin ipi bowling ham tele ipu Pathen gal asa sa thisan lo sa tu ingan siwa achung thu ki sei du tu na mai khal dam mai ta adi lo ya cho su pi la ula naw ka ki doi tu sum along thini mi ho ki tu na dinga taw di tiang hi taw khi lo ke la dan ka ti he thini mi sumang tan ta I tawโดยเฉพาะแล้วPathenเนี่ยอาบุกับจุ่มละเวทตัวที่อาศัพตัวกิโลว่าปุ่งเจ๊สมลีวาลตาจุPathenมีอะไรหลังเทตาที่เขาบุ้งสุงสุขาตาคุสุงสุขาตากำสุงสุขาตPathenมีอะไรหลังเทตาเฮ้ยจน
pakai nei su mong pi tang ki ho ding a phalo hi le tin tau za tau te ka ki hi a ki tu na ding wa izari tawa chum do ke ma ngai dan kan se he zo official dia boy la chu Kuki te in itu simo to kitu a politics involved wale India government no ya state khat thum ki te ho so hilo hinai sai lo he pum ya hilo yo hi Indian ikiti wa artificial life tribe modification order ngai lo chume tribe modification order chung chang thu do hi ki hil chin be han hila thampat phajat ding in ta gele 1951 na chu Kuki su Kuki a recognizing Kuki su Kuki a pom sing Kuki ki ti la history nei gamle sit nei chon dan nei ki khan lo chu Kuki to hi chan thumi ki khan lo he chu ipi ti tam tela he chu thum si cha dal ha Kuki bo se chu tribe modification order nu ya schedule tribe recognition ki bala ata hi sa chu replica chu clone ki bol ke ta bang hi sum kanya la scientist am mi za khat ka sim sa the ata hi lo na mi hi mi ta hi ta bang chu email ma hon i bol now hi na samomo Kuki ki tijo gamle si Kuki recognize wa gamle si jo recognize dingu history recognize dingu ki vai po na chon na recognize diu ki khan thei lo chu awa schedule tribe ki bona ki khan chai ke ya chu hichi schedule tribe besa politics si bol wale ike tha gam diu he tribe to tribe Umsa tin tribe modification inop no mai ke he kon le le the so modify ki bol le le the poison chapang hon I computer smart ta ke ne kha so chingam thaya abia pa cha neo cha cha be so computer screen a bese ki be so ane apa chun anu mini la la do the so hitabang so tribe modification order ke chu here chu NRC national citizenship record pa na based on 1951 to become the 1951 cha hu mala tribe modification order si siang chun foreigner heti na chu heja chu iwang phana chu historical and linguistic demarcation linguistic survey dia 1904 kuma Dr. J.A. Gersonin anasut amah linguistic department British government British government in apaw ahamzo akimatnon atu simojong ahitin amoy chikhat nam khan a boundary uchilahi hin agamo hitabang hin aminam suwa apaw hiza hin ke bole major language hiza hin dialect branch hiza romin amaho hi country kha hi ve tia linguistic demarcation abol ta jiwa chu egamo hi kon I zan import la Kuki mina idin dowa he linguistic demarcation beside politics ibolting wala international direct qualified dal thungai lo mui vain asim thwa an po chana thunle I ho ata chu iboi lungneu ham kati chu Kuki politics in international issue ato khaja chu Kuki politics board hena chu international and national political philosophy digest nai he se sa jam chu ki doilo Kuki political philosophy he de nai achi khom te nai chu ya chu dunia hi mojen zu ngam the hi ta Tuta idap sang dingo pakai su Krista iwa choi dingo lekha anaki sunin noi le bo hot ki thoi YouTube la dungal an publish ring wa chun date 27/20 chun Tripura ki pan rank people's organization
thì lâm cài hòn visit ở hung bò lên Manipur in mona cái hồi ông Kuki cái hiểu cảnh cái hệ độ tao về kuma ikimu thấy đi ngô ham man ti thế nghe ikimu thấy ôi cái gì là ahung ta bị ơi Mizoram state na reng ho jo si chunga advisor khat to Tripura reng ho chunga advisor khat te singi kum somge langa somge la sagi ho hita abana chun reng people's organization na general secretary pai agomin gari to mi nga hungwin patel kila pi anaki kimupi in wa chung Kuki pi Manipur president pu zauna in Southern Hills Kuki pi president pu hi in chief association secretary hi in Guntui home ti ham tewa Kuki pi president hi in president in pi lam kai ho kana ko ba ka to home pi win alungia ho chu ka sei sa in pi pa na do na chun ipg an hung ham Kuki ni hin he jiwa nung ha ole Kuki dinga na hung ham tin thudo ho nei ama na sei chu Kuki ka hiu chu kan ki he ta we ba hi ti me thei ta pon Kuki mina gam idal na diu ha na iza ka jong le iki thu fo ma ngai ta kyong kong lu de wei tai ti ke hi kalim kamian evem koi san hoi dong obin kalam kai pawin in solo hi chepa hi pathin man cha hin te gachi mo mo ni ta in solo hi na tin ke ju ka za a che hi ho mo thang ki ve ho da no ka na ki ge le cha chun a sei ama hin ke hon ka gin cha ta mo kam mo do ta ve ti pi hi wang chu ka he po ti chun team na in event tu hi amo ki le ta win zan hi chun al hung obin tu tha suma ma hi in ko dingo cha hi Kuki sovereignty restoration organization kiti non violent political organization khat in yo hitai ai ma phang phang ki phong nai lo he chief organization na hi affiliation kala dio hitai ati be hi chiung chu alo theng thei ni dinga pathi hinga in taw di jong kan ti men aban bana hi isu pi u na Kuki hia ki sei ngam ta loi a hung pu do do de hi to a hi hang san ta i sei lo wai le iki chat lau hi thei mang lo di so he a ju thi le thi dam le dam ta ki ham bo ke ke mi hang san ke di ai wa pathin sunga ka sei no pathini hola ma pan le mi mi iti lo thei di hon tu na sa ma Thuta ase ho pakai ading hum poi kangam poi kanati lai chu pakai Psalm 21:11 ho ki so nang ma do na thir si bola lo fi thei lo du he hisi ta bang sanai pui dan so tu ni sanai ya ju ke jong pathin sunga ham hang san ta ka sai ke ma i ma cham poi he na jo i ma cha ka ni ko mi him lama sei da zero kaที่เรียกกันสุปัทเทน่ากูนะฮิติสุกับพูนโดโนมาฮิเกี่ยฮิปัทเทนกิพงโดโนฮิเกี่ยกิพงไก่ปูนชอบจูอิเซโนมาฮิตินฮัสโซสาวละเดียงจูตุนิจูกิพัดลงเทียมเอ้ยพี่องนะมีที่หอนถนนตาเก็บพัดลำโลด้านนี้ที่เขาเรียกเกี่ยวกับทานนมดอมินถ้าเก็บพัดลำนาห้องกิจใจดอมินตัวไอ้โมเมนต์บอลิวดานฮีสเตทจงฮิปน territorial council จงเป็น direct sovereignty ฮีอีทุกสิ่งมี sovereignty ตามเวทีจง independent Kuki country ที่จงอีทุกสิ่งเป็นมาสังไล่ปนัดตูนี่จะน่า independent ที่ตามเวทีจงอีทุกสิ่งเป็นDENT den ahila khangluya pan atu ni khuchana sei na zo DENC den zo colonial period na British den noya ko na zalian ho sei na zo so akipana iwan thon na pa independence lo ya zo sovereignty movement bolu ipiti movement bolu ham pathina na sa tai khu no ngai
pakai pathin alung thei ngai thagau hu hina thu thang sak ngai ken ti te ha pan ngai hobung ho ha pan ngai mi ma zo si ki gial do ngai a chi so na le i bui do tu hi pha cha lam pi tha tha in pe do chu i lam kai te ho jong pum kha i hiu chu pathin pum kha nai ba du chu ke bol ama bol la i lam kai hu pa kai su krista a hi ngai ke ka hi ngai lo ke ka hi lo pi chu ko ham kha ngi lo chu ko ham chu ama chu a ki hi sa ai le a hi lo ka ti chu au me ka ti nai pu mi him hoi pathin in peng ku la ma ni ya chu Kuki nam kivai homna leng ti gor pakai su krista khona umsa po te ti article kana su de Kuki Sovereignty Restoration Organization kiti KSRO kiti alam kai ko pakai su krista hi kati tu ni sanai jo hi aman het khanai pi dan dung zu ja mo thei thei ke be pathinin apui hi ja chu I ma cha ti lo ka sei ngame pathen sun ka sei ngame nasaka ai akidin te pi ding ado di hum zon le pakai do hi igamo hi pathin agil mo hi ta chu koi man hi yong lakin ka ki he chu ibijai viloham Jacob ang sunga akitip na manasi thu chu hejia chu pathini kukitia vi chu adang ji elo chu pathini kukitia lung sit tawe avile itivin pathini kukitia om piji ahu do ji tiu chuna ipijia hu hab ti chu masani ki hello chu ipu Jacob ang sunga anaki ha asil na chu agial do tua hi hung kita chu tasan lo chui hwa chu na pathin program chu pathin ai chu ipu ps in tunin tam ta ase ta ama khu alung lo besan hat besan aloi han kum pha yo lo lo wa le e hon a ham tu lo amu chi the lo I chiu ngai ama ni ki khan thei lo manasi thu le ku ki country thu ki khan thei lo hu hina thu su pi hi na ki ma thu abui piu he mo ab thu pi pe na he cha ko na su piu le na ki he do na ko na pathin he do na hung min de apa dong ru ya se sa ki lang ding na ne so ai tai so hin ipisia Kuki state ho Kuki mina India government state ho imu thailo ham ti hi kana se zap jin phatain technical explanation kana bol ji kon tham khat hing bowling e pa te ho het mu te ho het dingen Kuki ki hi gamlei sit nei history nei kiwai pu na chon dan nei international recognized identity nei chili he ka ti jana 1951 any Kuki tribe to linguistic survey of India to parallel kipang 1956 tribe modification order koila kupike zero kupi 1951 basis to India constitution in Kuki also head dan wa hile India government in Kuki political solution bol mo nge atiwa le adam lo sharing of sovereignty is sa chung mung zong sa nim zong thei lo na share of sovereignty ki ti pa hi ja khu UN nin dana na sima declaration of independence to colonial countries atil ai ki ho category hi jaw 1960 kuma resolution number 1514 resolution number he was
colonial countries ni chu British survive pu la ya Azaland na Azaland ta mi ki vai pu ho loi chu tu nunga Azaland zo lo wa na lai ho chu independent mu ding ki ti le khat tinuk tu na thulu na anabol chu his qualification dung ja chu EPSM sovereignty ahibang banga amu lawai le maximum autonomy hisipa khu UNPFII in ahin chipia dana achi thapi so itu sim sovereignty ti achu itu sim ki zo thap thelo chu koi ma chan thu sim zo thap thelo chu thu sim zo thap ki tia bo chu min thu sim zo thap malala mui vai ni ho thu sim kupia so na Kuki country chu Naga country at kila apani chu hiya chu kagamo hi ti thene de 93 ke pana 97 tan dung sit na ba mi chu ya ti thawa ku iza su mo ba itu sim in ai yo si adu cha nam hi chaw yo si amin pat na wa sim thu sim tha lu lu na wa pu chan na lu chu phat ta chu Bible Gideon ho banga ipu Dr. T lung kim he Pathen anaman an po ke pana an pe la so ma ama so Kuki ho ei than ave tiwa zo pi dung hoi lai dung i tha ho chu tang kum pu na sil pi wa lima ka wa anaki pu so ipu ti lung kimin I ho lang photograph ata ta pu lim ke bang apun sila chung chung thu tan ling ten thu tan ji hatalo I pha na mail hei lam kai mi ni mi thum anako wa witness sa khidinga koi se hi di ham atiu la ku ki hwa hi di hen tiu ta so eja pana chu tu nya pan India ga na kinu le do ta no zo na bol he avela an pon hu ta lo di ta atal ma mu chu hizo wa chu Nagaland na Basa mi kai hawa tha hong chu American president pa Bill Clinton India government anagi a ni bola chu nagam sunga Christian ho chu naki kai hasana tha sa the hom ga ta thip lo le missile la ka ka di ne ta anagi ku ke te iga kon cha ka ta chu I khup thala chu kun cha na wa chu Pathen na hin to sa hichiyo wa chu ga hung thip ta December 16 nya chu USA gamma ma Naga leader ho mi som liwa delegates ako wa ga chung chang thu la Nagaland for Christ la Christianity mang cha akile mo wa Christian mama ki hoi thawa amho gam helo amho gama ki so azo bor ho zo sia kun an ki khan thing pio ta chu United Kingdom the United States of America e ta bang thu sim ho document ho tu ma chu ta zo I pu ti lun ki me pu ki te I su mil the mi he ma he pu ama he Pathen an man cha ina hu do he tuan te se han no long da se sit te po mi hema bol khir to hiru min te koi ma mi him acham kim ki mo ngai lut ding ngai choi a diu hi ko mo hi aman cha no alwa lo pi thai ipu ps ho hi adang dang ho hi apan na ding cha pang hi ipu ps ahin man da no hi ba nu ya akidang khana hi ewa Pathen gel do na ini lo bi ochla Pathen hinga ina mo avil dinga I taw wa Pathen in vil pha no le ki hello chu Israel te izima su changa aka wa Pathen aka na he phan mo sin ko do le mo si amu si no chu I ta bang khat hi ai zo lei si he na alo the lo Pathen in thila bor tin da setan na to su ke dang te te henge ama ho zong na satain lampi siam tawen tu ni kha he lampi
lung kham ding ta poi ike pat do wa ka gamu hi chi hi nang hon ni he them pi ke ho hi chi ke ta wan noi he them sa wa aban bana I chal pha no hi ta nom thum lo sei to to thu ngai ta ke ho phung nang ho phung pha ta lo ke ho trai nang ho trai ti thu pha ta lo tu hi trai ma ngol pha hi ta lo phunga ngol pha hi ta lo ho ki ma ngol pha ta lo kip ge ma ngol pha ta lo chong loi ha sim phung la chang ngol pha ta lo paka Yesu Krista ingol pi pha mo ta chu Kuki te hi so hi inu te ho ipa te ho Ahithei lo ho jong itaw na yum na chiwai pandingo sum hol the sumi holdingo ne hol the ne holdingo thu sei thein thu sei dingo keng si tu nom lo de na mi im chan pi khat na su pi khat chunga eng si na ne le kya sitan in na tong e ti nai chu sitan mial cho hoya hoi chu sitan hia mial hoya hoi e ma de de hum ki lang ji ingai cha cha na hum ki lang ji hia chu adang bui pi ta pu te inam lam kau pakai Yesu Krista hi ama ki ngamu te ka ti hi ala sam pen hi jong le cha pang cha jong le taw na hin kop jingun lang gam hata I sung ta wen thuning thoka ho hi mi pila se the hi po in kiniam lal pu tin Pathenin athu me me a se hi ta lo ato oding dan no ap wen dinam wa ding in to do ding dan bol dan hai ding dan khoi ding dan chai ya hi Pathena ko na hi mi him ki wa choi na lo ding chu mi him hu bu chi na ala lo I thim now le ipil now izil do Pathen pam lo ama mer ki lam na dinga I ko zo aman het khan na ap uzu igal man cha ding o hin I chan chu in se no men tin se hello I se kha ho pakain I bon chaw din ai mar som ti ta ta ki pa e